Yemongura yensam foforo mu kra na yentoa so na emebunu bi a wo mo wo pasa e won Nkwanta North mensin mu wotimantem NPP amanyoko no wo mo bu afu amene wo mama wo mo regional NPP chairman wo voter regional otwemienu se sika bi a wo mo agege yes wo mo ede bua ma construction bi akoso no papa ron fesika no mrante sa wo be kire bibi kakra wo ne Adom TV kase edi nkomwe Katiro man penyini se obi bia watena sika no so no ye born nka ye se o ma nipa kro ne sori sa sika no so ne ntimi nya sampu ntunduma wo ye ma amanfo no me kwasku me nya hye papa na me pia me umba kasi me free village ade na village fo no kwa mo kwasi do mo kwota ni kwota ana e chira na ana e nyepe every black show white socks on school mu ya kwasku so mo se Ghana fo enye uhwe kwota no distress na ade e nyefe ana town boys all the time we see what we show white no fi work better so after all mumboye village ade mumboye ani brem kwa mu na won sinema ani brem kwa na